uyezwana uyezwana ha lalela ngikutshele tindzaba letibuye enkosini uthokandaba tintfombi imbali emaswati yaseshiselweni ayiphelele esigodlweni embangweni mhla tingemashumi 20 tiyawubhalisa ngalelo langa tiphindze tite nemhlanga wato mhla tingemashumi 30 tiyacitsa mhla lulunye kuyo impala tiyagidza umyalo etikhulwini nguleso naleso sikhulu sidzingeke sikhiphe emajalamane kute kutsi nakukhona kungaphili kwamunye webantfwana mabili emajaha akhone kubikela abatali ngisho umntfwana asafakwe esibhedlela tikhulu tifanele tiyale tintfombi nemajaha nakuphuma emphakatsini emajaha ayatiswa kutsi tintfombi titawulala todvwa nawo emajaha alale odvwa siyimbali yemaswati sichakazela sitayinqoba i-AIDS usho njalo ke mswazi omnyama kulaba lithula odungandaba wasembelebeleni odungandaba wasemampondweni sisho njalo ke siguduza semnyama wasiyesabeka isho njalo ke inhliziyo emhlophe ehlula lamanye amadoda ethe wena waphakathi wena ungangesintaba lokho ipha simemetelo yindvuna yembali nonduduzo zuzu zubuko